muri aka kanya we are going to pray again. amacupa ahinduke Bibiliya. Inalilahi. Nyamara So noneho I am going to pray. tugiye gushakisha uburyo dusenga Imana. So Noneho dear God, igatanga imbaraga zihindura amarogi yose insengero. thank you for loving us. Ariko ikibazo ni kimwe, When we hurt, ntago bumva when we sad, ko imbaraga ifite Imana. please Ariko look after us. iyo witegereje When we sad, usanga ubusambanyi bugwiriye. today Ariko ejo bundi and forever, igihe kimwe gitoya I am see the kingana n'akabaragasa. I am see the eyes of God. Hari igihe kimwe abantu bose bazahinduka Satani. Hey, Ariko umwuka w'Imana iragufasha. Yego, the name of Jesus. ariko izina ry'Imana In the name of Jesus, iyo rigeze mu biryo biratubuka. we are never be poor. Ariko mu bitari ibiryo We are never beg. iyo ubiriye wumva ufite imbaraga z'Imana, We are never sad because kuko of the name of Jesus. byatubuwe n'Imana yo mu ijuru. Please, Ariko in this time, abantu b'indiscipline we are in the Holy Spirit. bafite umwuka w'imbaraga za Satani. We are thanking God because protect Ariko us. Imana ifite kuvuga ibivuze. Thank you, God, because we are protected. Ariko Imana ishimwe kubera yuko Satani yatsinzwe. Amen. Amen. Ariko uyu muntu witwa Dawidi, He was a strong man yari afite igitinyiro cyo gukunda abagore. because his power Ariko izo mbaraga ze nkeya taking large animals and kill it. zatumye ibintu byiwe byose bihinduka abagore. So David taking old man called Goliath, Igihe yari afite ubushobozi bwo kwica abantu bakomeye cyane, such as Goliath. So he take things that called umuhumetso. ariko ikibazo kimwe umubu yananiwe kuwica. So David, Ariko Dawidi he was a strong man because his power allowed him to fight against the strong animals. uwo mubu waramurumye arwara malaria ajya kwa muganga bamuha chloroquine na maradoxine byanga kumukiza, ahubwo bituma yambara imbaraga zo kurangara. So David, David, he was have many women because he like women so too much, but he have ability of for giving a God. Dawidi yari afite imbaraga zo kugenda arungarunga cyaracara akareba abantu bose akabasha kubasoma mu bwonko. Niyo mpamvu yinjiye mu majipo ya muka Potifa. David, on the other side, he have ability of getting forgiveness from God. Ariko Imana ntabwo ikunda abantu nk'abo, niyo mpamvu izitanga urugero rw'umugabo bita Mose. So on the other side, we have a man called Goliath. Ngira ngo iyi nkoni murayireba niyo Mose yakoresheje igihe yakubitaga Goliath. So Goliath, he was tallest man. Goliath yari umugabo mugufiya cyane ariko ufite igitinyiro. So Goliath, he have ability of fighting against many soldiers. Goliath yari afite uburyo arwanamo akarwana nk'umuntu umeze nk'aba basirikare bitwa abadasanzwe. Voila. So on the other side, Goliath, David, he have ability of killing Goliath, but Goliath, he have fake him. Icyo gihe Goliath ngo yari ari mu mwobo, ngo asohoka mu mwobo, agisohoka mu mwobo akubitana na Dawidi afite inkoni ya Mose. In the name of Jesus, ariko imbaraga z'Imana zije. Imana iravuga ngo yes. So on the other side, God is saying that iyo mubona imodoka zigenda ziba zifite ikizigendesha. We will never be a poor because the name of Jesus. Zidafite umushoferi ari we Yesu naho zajya. Everybody look us. Iyo witegereje buri munsi usanga abantu aho kugira ngo babe barebare baba bagufi. Try to give us a chance of being a Christian. Bitewe n'ikibazo bafite cyo kuraraguza mu marogi no guca inyuma abagore babo. In the name of Jesus. Kubera Imana.
we are going to pray in this time. Imana nagukunda indiscipline nk'izo ngizo. Please God. Ariko mana. Hears. Icyama. We are going to pray. Ukabakubitisha inkoni yitwa imiri. So now, God. Ariko nawe nubikora. We are making many sins. Kuko n'inama zawe wakoze sinzi. We are fighting against many worries. Igihe zagendaga zayobye warazitaruye. We are seeing a better girls. Ariko mana buriya ntabwo uri single. So, ariko please noneho forgive us icyama because of sin. Abantu bose bakagenda. Please noneho hears ariko and njyewe nkunda abantu bafite ukuri kutayobye. So in this time, ariko indiscipline we are going to be hari igihe kimwe bazakubitwa inkoni ku bibuno clear in our life. Babakorope ndetse no mu bwonko. We are thanking you, God. Ariko Imana yivuze ngo murakoze because of your loving showers. Nuko muba mwakoze igikorwa cyikora ku mutima. Thank you for loving us. Njyewe ndimo ndabona abantu bari aha bose.